ka thain pun usla wala kadang lai no khunyang coronavirus henry kala perkhing lupai pai ba khamtam e hakijka long yo khamtam hakisngi yo kibo julong arsian hakasiteo habai krambo mo phor nak leng kirang ba pe ya karung kami kinong le yo kilai thu ba kumsibanta ban khangla di pai ba bonom yo lumbrum ki bor sarkar gilap tha ban pleno da ki odd but even number ya ki dukan uba ai bor tin song ulo ong ba hapunusla kilalong yo arsin sitio kumta ban plek odd even number kan kata bhai ki pai ba ki bo wan di ya ki mar ki mata ki jongki khamtam e ki mar rep nomar ki yo ban song yo tang si sin sitio kumta ula kentu ya ka sarkar ban thau lat lang halor katek banta di kesingo pusla bagi pelong yo sisin sausi di kumakalong himenta podar kami at kulay trek at kelas ngiyo bagi yo kadi ben sandi diman sandi sini kelabun Kristian pada kumut duna yang yo di kadi menta kayo ko ba hadin ko da kami kumakalong kinakondong menta kwan yo seni kimte bibe timene kisi kendir kadang bejung rumah mariha bu social distance kini nak yang jongi kibapet volunteer ini kayo ol persiang tidak sesuatu tadi kata di community hiruba kibapun kibane smart in sesuatu kalau nak sin kong kalong mena kumni di hendrai increment bah aku itu kayo kalong kabakambek kanti ka social distance kadang kinong dir tinia buat nanti nakaray nak liang jungi hangi kalau minta dia ya kebentar besolor kebadai ke USM di kimpat lah benda nomor bangong ki siapa benda ngin hab ban sim kita ta kini sembukan kat yu kidan bat bakalong kayo ngidang yo kayo pagai minta dengai ba hakin bisni nakal liang jong edisi lawan kedok mana ba yung mengihapan penonton itu kah event on. Kini kumakalong minta ini perhat hi kala na em ban penrekam kan event on nomor ba. Kani kade yo ko balong si sin si sausi. Teng ya perhat kinong rem dara kimyo ban wandi jing di kin bam dai. Nomor ki apleng janang ni dah. Jadi nak ke ban kalian juga personally hinga don kolong ba ginle no da kisun system. Kidukan kin play berokhan nomor ba ke bang consider ke kung susu kolong ba lalu kidukan kin play berokhan kemut ka social distance kan kipai dak kin pra andan ban pendunai poi ba pat kolong ba kin pia de kisun di kumta kan kunci ngila ban pia lai di kisun koi kebenta nang ni na pensua solor kala amwan ko kisun ang tagi benta ba soko ni pia at di kisun but suppose lah dah kum kolom ngila kisun kasunwan kan wan Monday, kasuntu kan wan Tuesday, suntri kan wan Wednesday, dan again sunwan kan wan haka Thursday, dan suntu will come Friday, dan Saturday will come suntri. Dihang tangi layo social distance. Namar ba kajingpang kumbang i, umday ba bit jingpang kidukan, bit jingpang kipai ba. Dimta kabarot kam tangi kontrol kipai ba. This is the new system. Kat kum ka adon vision. Uba ki khongsni presiden ke FKGGP ulai thu ba kum sibenta ban yatrai lang ban penya yakayo boro kiseng balang nadu KSU HYC bat FKGP kilawan hakaju ksatri ban telakam yakarong kami kikunhun jong kipai ba hapo yo tenak leng jungi khamtam kum kaseng wan pet ngidon ege gidinge nomor ba hakasngyo ngin hap kahap kasngyo man kani gade gasandi tenak kata daw impat yo ban pencai kipai ba teh temene step kade menta kasngi kade ka ba ngin persang ban pencai kipat ba mar ba kane ka dukum longjong kane ka dukum pria ka yo ka hat market tena kata kadau nangi kum kaseng ngidon kam ba kane hakane ka yo ngidon kam ban sinara kata ka market committee kenang ba kane ka jisna kane market committee kenang kane committee kan kit kan bakli kini kinong yo kinong hat bukan kane ka sort selajung te sakawai su kajing i nga kajing i jengi kum kaseng ni lapet din makadon bon ba kajing nak benta kini ki kumbu ya kini ki on number ki ben number maklong hangi khamtam kajaka jong ka kawar kariwar kaba ki sok ki pai ki jor ki jep ki rep teteng la ki yo tang sisen siteu ya kayo tekmut kita kumar put kin bu sei dah dengan kepat nak liang ke sarkar dengan kepat nak liang
ke bor bahalor bikin kam pen jesur kendet ya kar kumlong jok an namar ba teng ke kata nak lu ibarit adu ba ibarit adu nak kinong yo kinong har Habayo apat banyak keren baru USD civil jongka penusla subdivision ba di nyuta ulai thu ba kate jingpli odd event kalong bet penyerap ikpai ba nongwan thiet jingtiet bakin omilum lumrum Shushu ulo ongru baki bos sarkar gilale ekwa bahatam nakabenta kasong sengan bat kakoi kakia jong kinong sok kathan. Habai de bakane ka ayu ka jing pelong kini ki bangi serial ki dukan WR tu ngila sedang la katuk ni takat kum ke SOP ke bangi yo naka health department but naka district magistrate jong East Coast Hills marka instruction ka long bangin nile balaban le social distancing kam tam kini ki weekly bazaar kini ki yo sisin sitio jongi jing saka don arsin sitio mde sisin sitio ru kolong arsin sitio te kini ki por kumental le bagabun balak ni spike nak tong imban se bangin haban penon kam no dagani ka WR bat ngibut ka ju hi protokol ha ka ba ha ka monde ngile tang ki ot haka Tuesday and then Thursday and Saturday ngile event kita kilong yung ngila sedang hingi nang sedang mentak sing kala et rekam mentak sing tikini berar telihi mentak kila form ya kataka market committee but kila penyak kini ki event ru ti lorang taru kombolong mentai kini bade madan hapo yo jenjar hai gitu bangin le bangin road ni ti ye gitu ki bro ki ba tam bangimla accommodate chun yo ngila kerpat ki bakin len no sha ketika yo lebai market keberan dia mau sing urkso ti ki bre borok khat ni kerpat ki bakin le ta kanang bakan duna congestion kani ka dewi tang ya menta kani kapor bukan ke pandemik hadin kani le kile bakum jule kat traditional jongki kum baki jule nginum penwet dia tang ngam ta ki kataru jing sangin explore kata possibility badan dengan ongai phi bakan le ka zone kanum kum nungin minimize the one sibu ngile ka zone A B and C kum nungin tip bana A kinwan tang handia nabi kumta kamla ban long kata kam de ka basuk kata ti ya menta hepot banang sedang hi berbor ka don hi ka jing thot hang ni tai ni dak layar kalong streamline but sakaba aru kani kam de ka permanent arrangement kani kalong bai yu lada next lada kala akhir kani ka jing kiu jong kani ka spike ka bang yo menta recently ngatrai napo ka district magistrate na Shillong ro kan sa weng ni dan weng we're happy to do it so far we manage so well ba ngim kwa hiru bahkan yo rung kani ka klam hang ni hangi tu ngi persangkat bala ban yo kumbaki ong mok prevention is better than cure ka ditang kata